أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، ثم الصلاة والسلام على بشير النذير رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله الأعظم، ولعنة الله على أعدائهم وغاسم حقوقهم ومنكر فضائرهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعدرتي أهل بيتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خداوند عالم متعالی دارگالا همون سنا اداب اسپیل زلا محمدنا آل محمد کا صلواتنا سلام پو اداب اسپیل زلا. الحمدلله رب العالمین. خداوند عالم متعالی دارگالا غنی رس لاگ نستون شکر ادابار گوشاسین غتان ساق صحت و سلامت جسه ینگی رحمت این میلزا پویم بود حکجوس ماه مبارک رمضان الزا پویم بو غتان یام حکجوس. توسل ماه مبارک رمضان خودسازی زین پیغمبر امت زین انسانی رانسوسی رگو جسمانی معنوی پوچوار گوش از این رانسوسی رگوون کن معنوی لحاظیان انسانش جنجینگ هم مرگوش از این غنی رز دعا بس خداوند عالم متعالی کنا غنی رز دعا طلب بس خدای کنا دعا چل. ابن عباس اس پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقی کنا دعا کا تو نقل باسوں ستان نگاتز درین آده دعا کن غن یری حجت خدای فق پوس غن یری آخری پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پوس خداوند عالم متعالی دارگاہی کنا چی دعا کا تو طلب بس پنسوک. ماہ مبارک رمضانی ہر روز مختصر دعا کا تجو انسان اس تعقل و تفکر بس خداوند عالم متعالی کن ادے دعا کن طلب بار بشاسین سل بار بشاسین دعا بس اللهم نبهنی عن نومة الغافلین. خدایا غچان غفلنا قلمت نیتی شتن گرس بیدار شو غچان شروس شو. لعزیزان محترم کن ستوس نگان یارالا یک اهمیت موضوع چی چیز زرمانا نتال اهمیت امام شناسی لیکسن امپورٹنین پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقس کسل ملبچت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. نس ینتشتیا چیز میس امان اللہ جخصت چیز میس شخص سنست چیک پو کتاب اللہ سام قرآن کتاب خدا پو و مصر سے و عطرتی اہل بیتی نی عطرت کن قرآن نسبت تامچت کتاب اللہ خدا نسبت عطرتی پیغمبر فیاقوز قرآن یم نسبت تایم نی عطرت کن انسوین اہل بیت علیہ الصلاة والسلامی معرف خن شش هر وش حسین پیغمبر اس تعالی چیز می شخص سو تو جو غنی علی بحث امامت شناسی لیک سنا مهم ان میں اہمیت تو غنی رس علماء کنس نکات لیک سنا مو بیان باسوں سے من جملہ بند حقیرس چچی طرف اشارہ بے اولا غنی علی تمسک بقرآن و اہل بیت علیہ الصلاة والسلام چار وشازی جب تک سوچگز اگر کا تو تمسک با قرآن و اہل بیت اگر کا تو مسون زسناریک قرآن اہل بیت پیروی بامید زسناریک ده انسان کن راہ حق پی طرف لا ہدایت تاما اصلا معنی میں جو
Gasuchkes Quran ahli beyti peerwi katobet zesnarik de insan po sahih hidayati taraf lachi bachazin jo harkat bachazin ngani arala leik se nazarurin mas'ala imamat ngani arala leik se muhim mas'aligen masail shar'i kon ngatala judain yu mas'ala natis qati mawar bachazin masail shar'i na masail i'tiqadi kon masail shar'i ngata تقلید بار گسید اگر کتو رنگ مجتهد و نیز اجتهاد کتو مواس رنگ اجتهاد اگر کتو رنگ اجتهاد کتو مواس نکتو رنگ اجتهاد بس من نکتو رنگ مجتهد کتو من نکتو رنگ روایت قرآنی کا استنباط بس احکام کن یعنی چل بولا احکام کن جستجو با اگر کتو صلاحیت کتو مجلسناری نتا تقلید بلیک سن مهمین عزیزان محترم کن نتعلى بحث إمامنا بحث اعتقادنا بحث وحدت أمة إسلامي كن نتسقاتي موار بشسين اعتقاديا وإنسان رانسوس تحقيق بار بشسين استوسني دي فلا نغن يران لا قرآن أهل بيت معرفهن الشش تجسب الليكس نظروريين پیغمبر فیقبوس کسل ملبچد گاسوچ گس قرآن نا اهل بیت اگر کتو پیروی کتو بیت جسناریک اده انسان کن لن تضلو ابدا هرگز گمراهی انو چچسمی بس دقت بسنتس گاسوچ گس اهل بیت اگر کتو پیروی کتو اگر کتو بامیت جسناریک فقط محبت سا کافی من جو بعض زرشیاس این اهل بیت هم بگچا محبت یاد عزیزان محترم کن اگر کتو محبت کتی ون اهل بیت زسخن پی کنتس عمل بچسن حقیقی اگر کتو اهل بیت هم محبت کتی ون کتو نتس خداوند عالم متعال فیقل شکر بار گوشسن نتان ولایت امیر المؤمنین ولایت شیعیان علی بن ابی طالب این می کنتس فخر بار گوشسن امیر المؤمنین ولایت پلنگتان قبول یود اهل بیت ولایت پلنگتان قبول یود دو قرآن نن یرانا چو فخر چینجو نتی اولگو کنن یرس قرآن اهل بیت قرار تامر بشسید نتا قرآن سان دستور تنید اهل بیت انتس تبعیت بشید سوره مائده آیه نمبر 59 و سوره نساء آیه نمبر 55 شاید کسل مل بچید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم خدا رنگتس اطاعت بار بشازین انتس اطاعت بشیک خدانا رسول و أولي الأمر أهل بيت عليه الصلاة والسلام اطاعت بشیک زرجو توس نگان یارال أهل بيت عليه السلام نا کتابی نگان یارال پیروی بار بشازین یہ چیز نیست که انسان زرانسوسی زندگی الگو قرار تامر کشازین گینیس کی تبعیت بار بشازین کتابم بو ادق یعنی ادرات اهل بیتی یک بار کشازین اصلا گینیس که جدا چچسمین توس نگاتا اگر کتو اهل بیت علیه السلام اگر کتو معرفت کتو مجهنا چی نتیجه تو می نکستوس امام باقر فقهس قسم لا يقبل الله عملا خداوند عالم تعالی فقهس قبول بچسمین اد عمل کن قرآن عمل بیر این نسان عمل نیکو بنسان خداوند عالم متعالی فقهس قبول بچسمین تا زمانی که امام مفترض الدائم